يرجع محاولة مرة أخرى في وقت لاحق إسنجلا فوتي مجانا فايسيني كمتي يخاو كمتي رسيد إسنجلا نيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتني سنين جتا وروني الرانتنا جل كباب نفتن أني صباح الدين وروماني جاما أكسوما لايك شير سبسكرايب قدودان ماتي كينيت الدبل ما سنين جنة أكسوما نوتا أكاتا شريعة زيني دا تنس مجانا رسيدة إسنجلا فوتي مجانا فايسيني كمتي يخاو كمتي رسيدة إسنجلا نياتو أكادا إسي فرات إدتن إسن برسيسو داف قبضي دفيتين جرا نفانا ترى غربر نوتاقيا أچي سندبرس ديبي أشما كم جرتن علمان ورمو هندي كيسانو كم بيا كيسافي بيا أمباتر كم تمرتي كيسانو كيسافو ورم بيا عربا سعودي عربيا كيس جرتن برنوني كون إسن فايدا سرتنا دقي فدا ماليف جنان شريعة ورا شريعة زيني كابو شريعان زيني دا مجانا أكمتي رسيدة إسنجلا نياچو توري جرتو مرتي كيسانونا دقي فدا شريعان غري تاكمتي رسيدة فوتي مجانا نماهيتي تجرى غري أمو مجانا خانا سينهي تو رسيدة خانا فوتي تما نياتي تما akkasumatti zimjetti warra qarshii kudhan qarshii diidam qarshii rasiida faa akkuma isinitti naytanitti isin jalaa fuutufaan sirriitti na dhageeffadhaa obboleeyyan kiyya barnoonni irraa qabannee deemnu akkaataa shari'aa rasiida nama jalaa nyaattu itti ifirraa hidhuu dandeessanii obboleessa kiyya akkasitti nafaana turaa isinin jaa ammammoo jalqaba irratti waan gootan mana risaalaa kanarra dhufuu qabdan mana risaalaa kana jawaalli martuu ifirraa qaba mana risaalaa kanarra seentanii waan godhuu qabdan amma asirra waliin galla jala kanarra gabbuutan mataa kana gubbatti ol baaftaniituma sagal shan sagal barreessitan sagal shan sagal barreessitanii kan asitti isin dhufe kanarratti seendi gootanii jala kanatti yoggaa inni isin gaddabarse jala kanarratti waan barreessitan qubee guddaadhaan akkanatti kana barreessitanii achi booda lakkoofsa tokkoo fi duwwaa torba gootanii warri mijaana baatiidhaa irra hidhattanii qabdan torba gootanii yommuu warri mijaana torbaanii qabdan lakkoofsa 6 bakka tana barreessitan bakka tana lakkoofsa 6 barreessitan yoo warra torbaanii taate amma warra baatiidhaa yoo taate bakka tana lakkoofsa 7 barreessitan maaliif jennaan isa lammaan kanaatiitu tokkoffaa irratti isa lamaan kana kan si jalaa rasiida nyaatu jechuudha obboleessa kiyya isa lamaan kana kanatti firraa cufta ammoo mootuu yoo kanatti sirraa cufamuu dide lakkoofsa 5 barreessite obboleessa kiyya achi seendi goota amma mootuu an lakkoofsa 7 kana barreesse isin agarsiisa nafaana turaa barreeffamni risaalaa dhufti yoo ingiliffaa beeytan ingiliffaa irratti deeffattanii yommootu arabii beeytan arabii irratti deeffachuu dandeessaniin isiniin obboleeyyan kiyya akkasumatti risaalaa dhuftu kana na waliin laalaa hono akkasitti obboleessa kiyya irra deebi'ii itti yaalii risaalaan tunnaan jettee jirti arabiidhaan ammammoo ani mijaana irraa hidhadhee waan hin jiruuf jecha waan narraa hiitullee hin qabdu kanaafuu yarji'u muhaawalata marrata ukhraa fi waqti laahiq naan je'ee jira obboleeyyan kiyya akkasitti firraa cufuu dandeessaniin isiniin jaa hanga barnoota biraa qabannee walitti dachaanutti nagayatti isiniin jaa obboleeyyan kiyya.